Maya paabak po kay Kaingon Brothers and Sisters. Diabe tala po kimisa ding makatuki, paring karelang kayadwanan. Kapasalamatan ng Cheryl Navarro and family, Celine and Leon Watson, Jen and Sherwin Malit and family, Mr. and Mrs. Diosdado Perez and family, Ronald Perez and family, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez and family, Mariel and Charles Castillo, Neil Christian Castillo, Charis Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quiazon, Freddy and Perla Pacho, Jean and Alex David, Iris Yabut, Johnny Joseph and Maro Pacho, Blessy Myra Canlas, Henry Lovely Canlas and family, Cesar Maluntag and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Debbie Ann Santos, Vicente and Priscilla Marquez, Alice Eugenio and family, Emery Lydia Paras, Corazon Cuellar and family, Tanmeco Enriquez and family, Mason Nido, Vicky Ball, Lisa Aquino, Esme Aquino, Sally Surla. Parang aldo kay baita ng Faith Mande, parang kapag nasa ng Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Carl Joshua Madit, Eileen Manaloto Liano, Rafael Silva, Ilma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Palacio family, Martin Ilin de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Clarice Tolentino and family, Yu Chingbian, Yolanda Yu, Amelia and Teres, Arnida and Amira, Adelia Sunga, Arthur Wilkerson, Aurora Dunca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Roel Dizon and family, Corazon Garbo, Danica Tolentino, Danilyn Tolentino, Michelle Garcia, Winsmay Ali Katakutan, Eileen Katakutan, Edith N. Yuto Yoshida, Eric and Erin Yuna Laksamana, Ernie and Resi Laksamana, Sandy and Let Basilio, Ronald and Jimmy Pino, Corin and Ron Inigo Pino, Rogie Enriquez, Raquel Endo, Rowena Nano, Jody Conpunsalan, Rudy and Aida Aquino. Para maluwang kapaldanan ng Freddy Pacho, Flor Malit, Elisa Yabut, Consolacion Yabut, Violeta Ibay, Mary Anel Mida, Tess Castillo, Edith Mercado, William Aguilar, Jamie Ann Pino, Gloria David Capuno, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles, Erin Chamson, Pangaditala po ding kaladwadari, Raymond Earl Hogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Jogar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Jose Yabut Jr., Francisca Yabut, Sister Amelia Sarmiento O.P., Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicitas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Gregoria Hernandez, Roel de las Alas, Rosendo de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin Diramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Rupino Santos, Emilio Dunca, Antonio Dunca, Alfredo Aison, Amelio and Ignacio Giao, Ernesto and Aureo Punzalan, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Gabriel Coronel, Edita Punsalan, Antonio Lumanlan, Nicanor Lumanlan, Maria Calo, Catalina Calo, Chopila Calo, Eduardo Calo, Alex Calo, Vicente Salenga, Emiliano Salenga, Basiliso Calo, Victoria Salenga, Leonardo Calo, Jasmine Pasake, Gloria Samonte, Roberto Jamson, Erasto Aquino Sr., Ros Aquino, Masaji Yoshida, Oscar and Jeff Katakutan, Efren Enriquez, Diosdado and Clara Tanhueco, Angel and Ines Tanhueco, Benjamin Francisco, Paul Dunca, Lisa Dizon, Fred Pascual, Senaida Hiosa, Loela Castro, at ding maldang kaladwa ang mga ilang kimpakalulo ng Ginoo. Ing magmisa tamo po, Reverend Father Jonathan Bartolome. Kaya rin magtipon
king lagyunan ning ipam paning anak, paning Espiritu Santo. Amen. Ing ginuman natilya kaya kayo. At kera antimorin. Si Shantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran ning kapatawaran ni malugutang ipa, bata maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iyag kastangen ni miyag na nagnani kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, ing isip, amano at dapat, at niyalawang kakulangan. Ulinita, ipanikapuko, kan Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karin sa Blangang Helampon Santo, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo po, king Diyos aginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king Bie Alananga. Amen. Manalangin tamo. O ipaming mayupaya, kapamilatan iting misteryo ning kaya kang pangakabos, isadya mo kaya sana para king Bie Alananga. Ing pamagmasusi mi, king kamatayan at pangasubling mebye Kristo, antabayanan na kaya sana, hangga king kaya kaming kaligtasan. Itiadban mi king kapamilatan ning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibye at magari, kambemo at ning Espiritu Santo, metong muking panga Diyos, manggaman king Alananga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning dapat, daring apostol. Ding apostol, ampong ding makatwa, kambening mabilog a iglesia, pekiyarirang padalang mapilan a katawong pekakatawan da, atuki kari Pablo at Bernabe, karin Antioquia. Pinili doring adwa katawong kilalanan da ring kapatad. Ilapin di Judas amayayawos Barsabas, ampong isilas. Pe paralade karela ing makatuking sulat. Ding apostol at ding makatwa, akekong kapatad, payabot da ing karelang kumusta, kareng sablang kapatad, alahing pagano, amanoknangan king Antioquia, Syria, Cecilia. Miras kaya kami ing balita, king ding mapilan akataong ibat kaya kami, keni Jerusalem. Detangan da kayo at ligaligan, da kayo't giluan, aisip king karelang pamagsalita. Makanyan man, deti alalang kapaintulutan, ibat kaya kami, para daptan da ita. Ulinita, mi pulong kami at pekiyari mi ing mamili keng pekakatawan mi at itubudla kaya kayo. Datang lang kaya bera ding pakamalan ming kakaluguran, a Pablo at Bernabe, a pasayang king Bie, susuyura king ginutang Heso Kristo. Tutubod mila kaya kayo ulinita, rihe Judas at Silas, amunye patutong personal, karing bage simbit lamina, kaniting sulat. Uling kaburyaning Espiritu Santo at kasametong na kami kaniti, king kayo mirinan aliwapang tuntunan, labis kareting makatuking tutong kailangan.
Mangilag kayo king pamangan amiyag pang kareng Diyos-Diyosan. E kayo mamangan daya. E kayo mamangan king karnirang animal apeterang peparayan at dumayo kayo king sablang manawang. Pangilagan nyo ngan iti at e kayo milisya king matulid a Diyos. Pepalakwan doring tubod at tinaglusla Antioquia. Karas da ka rin tinipon doring sablang alagad at binyere karela ing sulat. Inyang abasare ding tao ing sulat. Miragdagan lang tetagan alub king kautusan adaralara. Ing amano ning Ginoo. Salamat in Diyos. Dalit kong kapuryan keka, busal ding sablang bansa, o Ginoo. Dalit kung kapurian keka, busal ding sablang bansa, o Ginoo. Lubos keng keka manalig, o Diyos, dalitan dakat puryan, migising ka, o kakong kaladwa, migising ka, kakong alpa at lira, pati aldo, gisingan ko na. Dalit kung kapurian keka, busal ding sablang bansa, o Ginoo. Pasalamatan da ka, o Ginoo, arapan da ring sablang tao. Dalit kong kapuryan keka, busal ding sablang bansa. Ulinging lugod mong ekukupas, miras banwa, ating kekang katapatan, lalagpos karing biga. Dalit kung kapurian keka, busal ding sablang bansa, o Ginoo. Parangalantaya po yung maya pabalita. Nga naning Ginoo, ni kakalubod kayo ang timonong makananmura kong liguran. Manatili kaya kayo. At keka ang timurin. Pamamasa aking maya pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya keka, o Ginoo. I Jesus, nga nakaring kayang alagad, itiya ing utos ko. Mikakalugod kayo, antimono makananura kong liguran. Ala ng lugod ang may gitpa, kaya sakit ang idaw ning metong atao, ing biyena para karing kakalugurana. I kayo, kakaluguran da kayo nung tuparan nyo la ring utos ko. Eran ako awsan alipan, uling enabalo ning alipan ing daraptaning panginwana. Inya inaos da kong kakaluguran. Uling ing sablang dimdam ko kang ipa ko, pepabalo ko kaya kayo. Eyo ko pinili. Nune ako ing memili at tinuldo kaya kayo, ban lumwal kayo at pasipamunga karing bungang manatili. King uli naniti, nanumang adwanyo king ipa king lagyo ko, ibiena kaya kayo. Itiya ingutos ko kaya kayo, mikakalugod kayo. Ing mayap ng balita ni kakatam kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Mayap abak po kaya kayo. Kamusta na po? Kwento. Minsan po may isang customer na pumasok sa restaurant. Tapos tinawag niyang waiter siya, "Waiter, ano yung password ng wifi ninyo?" Tapos sabi ng waiter, "Sir, umorder ka muna."
Ah, kasi may hinintay ako. Sige, soft drinks. Ano yung password? Sir, umorder ka muna. Sige, dagdagan mo na ng sandwich at french fries. O ano na yung password? Sir, umorder ka muna. Ano ba? May minimum purchase ba? Para ibigay mo yung password? Nag-order na ako. Ano pa yung gusto mo? Sir, yung pong password, umorder ka muna. Yun po ba? Sorry, akala ko requirement yun. Requirement. Ning kay atin naman talagang atila require, di ba? Itang, kunyari, kareng food delivery, atin minimum requirement, bangka nito makapag-avail ka karetang service da. O kaya, karetang patse mag-apply kaking obra, ating requirement. Kaya katamo po, bilang Kristiyano, ating ba requirement? Na requirement, banta sabihan ng tunay kang Kristiyano, mayap kang Kristiyano. Itang po mag-Bible study ka. Itang parati ka sisimba. Itang dakal kabalo, king kasulatan, king Bible. O mapagnovena ka, mag-ayuno ka. Aliwa po reta. Kasi, di ba ning kayo po, pag sistida la rin ang aliwan tao, sisimba naman. Na naman karoka ugali. Makipag-Bible study pa mo, pero mapamurait na naman. Ala po burire itang mga nita. Andiyan ring aliwa, itang atin lang sasabihan, nung eka malugod. Lugod, ito yung requirement, bata, pwede na katang ausan tune Kristiyano. Kasi ini po yung sasabihan na ng Bible ngayon, yung gospel tamong yan na sabi na, o ining uutos ko kaya kayo, mikakalugod kayo, nung makananura kayong liguran. Take note po. Eya po request. E nasabihan ng ginuta mo, nung makamud kayo, luguran nyo rin ka para yung tao. Eya rin po option. Nung bisa ka, bakit kang concerned king ka para mo, nung eka bisa, ayos mo. Pero na sinabi na ng ginuta mo, iniing uutos ko. This is what I command you to do. Command niya. Gawan niya, no matter what. Kasi, ita po yung requirement banta mayaos tamong Kristiyano. Lugod yung indicator para patunayan tamong tunay tamong Kristiyano. Pero, kabud, mas kinanong klaseng lugod. At ina naman pong qualification. Nanita, itang lugod no makananura kayong liguran. Ing lugod, Kristo. Ita po kanitan tunay lugod. Kasi atin na pong ausan na pirated alugod. Yung kayo po kasi misinterpret tamo. Itang nunano yung definition tamong lugod. Kunyari kayo pong atin nasawa kayo kaya atin jowa. Sabi yung mikakalugod kayo. Tunay akong mikalugod. Tunay ang lugoding papakit siyo. Kasi, detang pong aluang kakasal ko, itayin kutang ko. Kaluguran yung metong at metong. Ayopo mo. Manan yung patunayan mikalugod ayamong. Na kami po bisang mihiwalay. Pota po mikikit kami. Diyos ko, excited kami. Masaya kami. Bibili siya po yung tibok na yung puso mi. Balaan po at kami king cloud 9. Totoo naman, Deta pong bayo-bayong kinasal. Pota pong Maman Cooking Restaurant, makananing position nyo. Ay, Diyos ko, talagang harapan. Kapag kanita, holding hands. Kapag, at siya yan, eyes to eyes, nose to nose, bad breath to bad breath. Di ba? Pero ngayon po, deta pong mikiedad na. Kumusta po pa siya Maman Cooking Restaurant? Makanita pa rin? Nita talnanan? Ay, Diyos ko, lumawat ka, kita ka. Dati-rati, namburi mo, ika nang bala, ika nang mamili, bahal mo naman favorite ko. Kabat ngayon, nanamburi mo, pabalburi ko, kalabatan namin yan. Makanita lang po yung sasabi rin malambat ng kinasal. No, kanya po itang sweetness yun. Kasi po misinterpret na, no, may kalugod po makanita na, ali po. Kasi, at yung kitang stage na infatuated la paking metong at metong. Di ba? Itang infatuation, potang excited ka pa. Potang masaya ka, potang kayabe me. Sabi ko, mabilis tibok na yung puso. Makabasingan kitang feelings.
Ito po nga, basa ko itang metong article. Pota itang sabihan tamong infatuation, equate tani kitang true love. Aliwa pa yung true love ito. Love ya po ito. Pero, mababang klaseng love. Sabi natin, there is only one true love and there are 1,000 imitations. Kaya ito po yung warning kaya katamo. Mahilig ko pong sasaling pirated. Ako pa bisang mamin eh. At pong may itong magtinda, relo. Sabi na, bumili na kayo relo. Gold, ito gold. Tsaka waterproof. Kapatat hindi na customer. Sabi, bibili ka ba? Hindi, magko-complain ako. Ay, bakit mo? Ako yung bumili kahapon. Sabi mo, gold watch ito. Tapos, nabasalan ng konti. Tignan mo, namuti. Sir, ang tawag dyan, white gold. Sabi mo, waterproof. Nabasa ng konti. Tignan mo, tumigil na. Sir, ang tawag dyan, stopwatch. Tandaan niyo po yung pirated, mababaya, classy. So, yung pantunan tamong itang tune, itang genuine. Yung gospel tamo, yung titimid na. Sabi na ng ginuta mo, love one another as I have loved you. Kaya po isipan tamo na malugod ta na. Pero nung kalupay tang pamaglugod na ng ginuta mo Jesus, aliwa pa yung tune, lugod ita. Mekad imitation ya. Mekad pirated siya. Deng mi asawa kaya ni po. O kaya, reta na mong ima. Di ba, kay po atin time na kagising yu, mabayad ko pakiramdam. Tangalob yan na, Diyos ko, tuturan ko na mo. Pero tututuran niya, mali po. Pilan minuto, no ka rin kayo. At yun ako, kusina, magluto kayo. Maglinis na ko, mamipi na kayo. Bakit? Kasi balo yun nung yugawan nita, mag-suffer la ring anak yu. Mag-suffer ring pamilya yu. O ito po yung true love. Itang makabasik itang feeling. It is not a feeling, it is a verb. It is an action. You do it no matter what. In essence na po kanuning love, aliya feelings, nune service. Kaya, itamo po, apakit tayo lugod tamo, potang gagawan tamo. Bisa taman o ali. Kunyari po rin anak. Pot ng magobra na kayo. Kabat matuano rin pengaryo. Di ba tinakon sariling concern, na tinakon sariling problema? Ning kaya tinakon sariling pamilya. Ning kaya alub yun na mo na nung pwedeng, susopan din pengaryo, gawan nyo. Pero, sopan at sopan nyo lang pamurin. Bakit? Uling, kaluguran nyo lang. Andyang yun na feel, daptan nyo pamurin. Love, it is doing it, no matter what. Maski emo feel. Minsan po may mag-asawa, matanda na matutod na lang. Ang kanilo panitan dati. So, pitana na yung mistering sulu. Kabat makakera ni misis, may kera ni. Kabat nga na itang babae, Diyos ko, kalambataan ng may asawa. Miss ko na itang dating gagawan mo po, tang matutod na. Naning gagawan ko kaya ka na. Diba? Uuman mo ko, kabat sabihin mo, good night. Ay, tamo, sige, inuman na. Good night, matutod na ka. Kapatan na, tingka pang gagawan, kaibat na ni ita. Napanggagawan ko, hindi pa kaiba mo kong inuma, may good night. Tatalan mo gamat, holding hands ka tang matutod. Ita, sige, kinuha ni gamat. Matutod na ka. Tingka pang gagawan. Napanggagawan ko, di ba? Itang sisipin ka na, kabat kikinisan mo ko balugbog, kabat tinalakad yung lalaki. Kabat tinalakad ka, mimua ka, mag-walkout ka. Ali, kuha ng koring pustiso ko bata, akinis na ka masalese. Di ba po nang kaya, patse, bikidad na ka, at yung bagay mo na buring gawan, pero gawan at gawan mo pamurin, in the name of love. Ini po yung pag-anak ka, makamud ka man, o ali, gawan at gawan mo pamurin. Kasi iting nasa tamo, ing pakit tamo, ing ibiya tamo, tune lugod. At itang tune lugod, itang numakanano nakatan, tirong lugod ning ginuta mo. Itang pamaglugod na ning ginuta mo, alima mo itang
susuklian mo, itang kaya pa na bibiyada kaya ka. Sabi na ng ginuta mo, nung deng luluguran nyo, reta mo malugod kaya kayo. Detang ating pakinabang kaya kayo, na nung pamiya liwayo, karetang pagano, detang emaniwala King Diyos. I kayo, talatukida kayo. Maniwala kayo, King Diyos ipa, at ingutos ko, ngas maging malugod, iyang nga tsepa, itang klase na yung pamaglugod yun. Aliwa mo retang malugod kaya kayo, pati retang gagawang masanting kaya kayo, pati retang kapateyo, pati retang perwisyo kaya kayo. Agyo tamang ibeta. Agyo nyo pong luguran, detang magmarites, detang chichismis na kayo. Di ba kasakit? Buri ko yung wala pong luluguran, detang mamayad utang, detang alang utang alob. Adi. Pero, too bad. Kailangan tamong gawan. Sabi natin, Mother Teresa, love even if it hurts. Lugod tamo kan, maski manasakit tamo. Lugod tamo, maski etamo kapad, etamo buri, etamo makamud. Gawan at gawan tamo, bakit? Itamo yung paralan. Banta patunayan tamong talatukin na katang Kristo. Deng malugod, karing kaparan tao, maski retang perwisyo, detang makulit, detang masakit kasabi, detang may nataluki, detang etamo kapad, iting patune na disipulo na kang Kristo. Love as Christ loved us. Kasi itamo yung indicator, iting requirement, bangata apatunayan tamong tunay tamong Kristiyano, talatukin ng Kristo. Amen. Talakad ko po. Kristo tunay na katamuping liguran, inya biryanang manatili ang kayabe tamu king Eucharistia. Manalangin ta kayaban, pasulungan na, kaya katang kasal pantayanan at lugod. Nga tamong manalangin, ari ning lugod, ipakit mo kaya kami, ing lugod mo. Ari ning lugod, ipakit mo kaya kami, ing lugod mo. Para king Santa Iglesia Katolika, balik na sa ing malalam ng debosyon king tunay presensya ng Diyos, abala mo wari, metamleng yening kasalukuyan, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning lugod, ipakit mo kaya kami, ing lugod mo. Para ka ring mitagulaling king karelang biek, king Santisimo Sakramento, ela sana miminalob king karelang debosyon, nune lalo rapang palalaman at ikalatiti, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning lugod, ipakit mo kaya kami, ing lugod mo. Para ka ring sablang makinabang, aeba biye matampang kapasalamatan, manakit lasanang mapila na penandit, pasalamat king Ginoo, kay batdang mengan king kayang kakamal-kamalan na katawan, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning lugod, ipakit mo kaya kami, ing lugod mo. Para kaya katangan, ibiya na sana kaya katamo ning kaya katang pamakinabang, ing tetagan at sikanan lob, mipasyag king panga Diyos ng Kristo, at king kayang laganap au payang magligtas, ipanalangin ta king Ginoo. Ari ning lugod, ipakit mo kaya kami, ing lugod mo. Ngeni, adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. O Ginong Jesus, alanang gayong lugod mo kaya kami. Pasulungan ming kasal pantayanan mi kaya ka. Gawin mo kayong mit mong kapasalamatan. Babiye pansin king pangat sumo potang tatanggapan da ka king pamakinabang. Ika mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen.
Madalain kayo kapatid, baning kaya katamong daod, matanggap ya arapanin Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan saning Gino, itindaong karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O mapamakalulong Ginu, papagbanalan mo reting ayin at bustan mong ing espiritual ming sakripisyo, gawa na king alananggang ayin kaya ka. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginu manatilya kaya kayo. At kaya ka, antimurin, Iyat na yorem puso yo. makayat na no king Gino. Pasalamatan tayo ing Ginuwa Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kamparati at numan ka rin o ipa Diyos king alananggat lubos mayupaya kapamilataning Ginumi. Pupuryan da ka kilubos maragulat tula kaniting panaw ning pamanyubling mebye inyang ikristo meging sakripisyo paskwal miya. Gewa na kaming anak ning sala, amibangon king bayo at alananggang biye. Biklat na laring pasbul ning banwa, bantanggapan ing tapat ng balayan. Ing kamatayan na king krus, ying menat bus king kaya kaming kamatayan. Ing pamanyubli ng mebye, ying pamibangon mi king bayong biye. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ning mabilog ayato kabang ding sablang kororing anghel karin banwa, daralit da ing kaya kaligaya. Layon makiabi kami king alantok na dampama miya kapurian kaya ka at ngaming kakanta. Tunay kapin banalo ipa, ika ing panibatanin sablang kabanalan. Ulinita pagparalang pumi, papanalan mo lareting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan, at daya ning ginuming Heso Kristo. Bawi yami daon, kusang lupking pamaylas at kamatayan kinwa ni tinape. Pasalamat siya kaya ka. Piraso ne, binyan na ka rin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikongan ka na niya, iti ka na akong katawan na midaon para kaya kayo. Makanyan mo naman, kay ba't ni nga punan kinwa ning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. Binyan ning kalis ka rin kayang disipulo. Nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti, iting kalis ning kanakong daya ning bayo at alananggang tipa na mibubu para kaya kahit para ka ring dakal, para king kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo ing misteryo ng kasalpantayanan. Ipag
binyageni. Gaganakan mi ipa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebya ning anak mo. Daraon nga keka, iting tinapin ng biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuamu, ikaming ansanang mi sulu-sulu, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami, anting metong ning banale espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yatu. Ban mi ganap niya king lugod kambe ng Francisco, ing kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, ing kaya kaming Obispo at isablang pari. Ganakan mula naman di kapatad ming pepainawa na at manenayang subling mi at isablang meyango na pie. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye ala ng gaban, kaya be ng Maria, ing birhenin duning Diyos, kaya be ng Jose, ing kayang esposo, kaya be ring apostol, at isablang santo, at tinupad king malmong kaburian. King kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutukagom ning banal espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngayon madalayan tamit mong kapanaligan at lugod king ipa karing amanong tiro na ning ginutang Heso Kristo. Ikabus mo kami ginuking sablang marok. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon miban, king kasopaning kaya kang pakalulu, parati kay mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, dalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginuhe mo sana babaligdan ni kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kang iglesia at pamayapan me, ang pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ng ginumanatili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Ipakitaan mi kakametong tamo king kapayapan.
tinutamang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan na ningyatu. Mapalad na rin mayaos makisulo king apo na ning kordero. Gino, kung matampang tanggap kera, dapat iagkas na yung amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apama kinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may king sablang bagi, at pag nasangkuin tanggapan da ka, dapat paulaningin pinandit era ka atanggap king sakramento, umika mo man espiritual kiyanin puso ko. Kakaulan da ka, bala mo wari, at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan in sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen.
announcement po, this month of May is the month of flower, offerings to our Blessed Mother. Here in our shrine, we ask you that instead of offering flowers to our Blessed Mother, let us offer food such as canned goods, coffee packs, rice, noodles, toiletries such as bath soap, shampoo, small bottle, alcohol, and toothpaste. This will be distributed to our less fortunate brothers and sisters. Thank you po. Manalangin tamu. Oy paming malugod, manano sanang iting Eucharistia, apig masusyan mi bilang kapigaganakan king kayakang anak, so panakeng sumulong king lugod. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natilya kaya kayo. At kaya ka, Antimorin, Manalangin tamu. O maluguda apo mamakalulu, pisyag mo kambening banala krus, ing alang kupas, alugod mo king balen, a iniwi mo. Pakiramdaman niyo po ding panigapo at panalangin ding balag metong kaya kami. Ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king aluwang lugal, ding mag-board exam, ding masakit, at miki kapanamdaman. Ipagkalubyo po yung kayadwan na nalalapit, ding maniga po kaya kayo, at tanggapandang mitmong kapasalamatan, ing kalam na ating utang alubababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro akarelang darala, bansesen ning lugod da kaya kayo. Kapamilataning bendisyon iti, aga nakada sana, ing pangako daking binyag na ika mo kabud, ing karelang luguran at siwan, anting Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Birhening Lourdes, Ipanalangin mo kami, apo mamakalulu. pakaluluan mo kami. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupaing tutu, ing Iba, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, umena ko yung kapayapaan ng Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat kin Diyos. Aleluya, aleluya. Maya pabak ko. Maya paabak ko, among. Kristo, bukit kalbalo,